Bishop ebiyabigamba obuyabanata akidikoni ahantebe ombusaba dikono bwa Nyamirama omubureberezi bwa Kinkizi kandi okuregera ahari Bishop omwetunguro gukizire kuretaho obuhereza bubi omukanisa no butakwatanisa hagati y'abakristayo n'abahereza no kukushaba inkwatanisa kutungure kanisa. Nindahira kukorera obureberezi bwa Kinkizi kukwega obulungi ebiro bikano n'ibyobureberezo biri kurakira Ruhanga mpasasiyo ntabwica abahereza kabashabe kwicurezi kurugera abantaba y'ubuziro birabantaba Ruhanga bakakungura kare kikwegera umugero gabuti n'inyesaba dikoni everyone is seeing you as a dikoni. Be humble before God. Serve God's people willingly. Mukolisaba abantu oyeyendeye kikujemwa babishemwe owaburra yashaba bahore kucendeza omurugwensi kibabase kuherezaje hato nashanga Abraham arareba byamugisha habenti byamushara kuge mutoko nyenda gifu omuru tora mone stages yezinda bile kukuza kuipaku kule zomoto nagirira abapfe nagirira abakamwana nagirira abizukuru muko wanje namda kipaho miliyoni 2 arazimpa mutabani wanje omwe najatipa miliyoni 2 arazimpa ondizo najatipa mwajimpe ondizo najatipa miliyoni ajimpe na nente hibidi nguraka moto kagende Abraham atali no mukazi nabana ka akana ndoka tali kwazura bamwe ahabahika omukushaboku bashaba abakurisayo kwatanisa na akidikono musya omukutunguka kwekanisa yabo. Abanyamirama ngine history y'umujidi mukira kwimukira abahereza kimanyaje none muri kazara kana ngirohoza hatu ngiroga kana nijwe rubaya ngo bwa akidikono umukwase aza nawo ne kwase. Haleluya. Gashakwa Hwetha Wilfred.